Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndishimye cyane. Namshukuru Mungu tena. Ndashimiye Imana cyane Kusimama hapa. Guhagarara hano. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa 4. Ndibuka kwa mwezi kwa 4 nikasikia Radio Buja FM. Nkumviriza Radio Buja FM. Profeti akitangaza wale ambao wako na madiplome. Icyo gihe profeti aratangaza abantu baba bafite madiplome na yale matatizo yanaweza kuhusiana na dosio za mahakamani n'ibindi bijanye n'imanza imburano. Kwa hiyo nilimuletea dosio yangu ya Sokabu. Icyo gihe rero namuzaniye dosio yanjye yo muri Sokabu. Kule kwa pale mbele icyo gihe hari mu biro aliombea arayisengera. Kuiombea leo hii amaze kuyisengera niko na advocate cyangwa umwavoka. Yarafite umwavoka icyo gihe. Sasa hivi nikitoka hapa naenda kuonana na daktari wa Rwakarede. Yumus. Anipitishe kwenye majaribio au kuangalia jinsi mwili wangu ulivyo ili niombe ndishi au fidia. No musi avuye hano acaca kwa muganga kugira ngo muganga mupime arabe umubiri wiwe ingene bimeze. Kwa sababu niligongwa na gari ya Sokabu imebeba Directeur General wa Sokabu. Kubera yuko yagonzwe n'imodoka yo muri Sokabu itwara directeur. Kwa hiyo wakati huo Mungu alinisaidia, lakini kwa sababu matatizo ya nchi ambayo ilipata deni, niligongwa deni ya 12 tarehe 3 mwezi wa 2, lakini havikuwezekana mpaka sasa. Deni kenzi kaingia nikaacha, lakini sasa mwezi wa 3 na wa 4 ndio nikaamua kufuatilia. Basi nikusikia profeti nikasikia na anatangaza ndio nikavileta hapa. Lakini walinikubalia watafanya. Bara mwemereye yuko turafika bukeye walinikubalia baramwemereye kwamba mimi nikitoka kwa daktari wa Rwakarede aniandike ile karatasi ya concentration ko niyava kwa daktari wa Rwakarede amwandikire ko gipapuro nikipeleke kule acha kijana muri Sokabu. Kwa sababu vingine vyote nilivitimiza, hakuna kenye kilichobaki ni hiyo karatasi. Kubera ko byose yarabikoze, hari hasigaye ugo rupapuro rwo muri Rwakarede. Tena nimechukua pesa nyingi. Kandi byamutwaye uburyo bwinshi. Mnaona ni siku nyingi, miezi miwili sijakanyaga hapa. Murabona amaze iminsi myinshi karibu amezi 2 atarasubira kuba hano. Haka profeta alishangaa asubuhi kumpigia simu. Gushika naho umuhanuzi wacu yatangaye amutelefoniye mu gitondo. Asubuhi nikamwambia leo nitakuwa tu sijani, mimi niko kwako. Bamusaramubwira kuri telefone ati ndaza kuba hano kuko uruwanje. Mimi nampenda sana nampenda sana. Aramukunda cyane umuhanuzi wacu. Hata nyumbani Kamenge Karitiye. Ni muhiri wiwe Mukamenge mu quartier kumbura aramuvuga neza. Niko na radio kubwa akianza kuhubiri mimi na achilia sauti kwa sababu afisi radio murugiwe nininya cyane atanguye umuhanuzi wacu kuvugira ku radio araherezamo volume yose. Zinaitwa alipo zile za studio. Ni alipo zile kubwa za studio. Ile kubwa sana nininya cyane. Kama wananifika vita mtu kama huyu nimemfanya kuwa Mungu wangu. Ngomaka baramutera ibibazo kubera ko uyu yemeye uyu cyane umuhanuzi wacu nuko amufashe nk'Imana yiwe. Kwa mimi nikasema mimi huyu simfuati kama Mungu, lakini kwa sababu ya mafundisho yake yamenifanya kuwa chombo kipya. Kubera kunyigisha duha iramufasha. Amina. Iramufasha kwakira. Haleluya. Kwa hiyo Mungu awabariki. Amen. Rukorera Imana ibaheze. Amen. Na ili muniombee yale ambayo yatatendeka ni zawadi ya kanisa. Amen. Biblia bizokoreka azozana n'ingabire mu rushinge. Wa Efeso 4:10
11 inasema kila mmoja amepewa zawadi mbalimbali, lakini zawadi hizo zote zinashuhudia Mungu mmoja, Roho Mtakatifu mmoja. Muri Efeso 4:11, muri Efeso 4:11 panashuhudia kwamba Mungu amepeana karama mbalimbali au zawadi. haravuga ngo Imana yatanze ingabire zitandukanye, lakini hizo zawadi zote zinashuhudia Mungu mmoja. ariko muri izo ngabire zose zivuga ubuntu bw'Imana. Kwa hiyo profeti hata kama watampinga vita, kuri ubwo nubwo umuhanuzi wacu wo mutera intambara hawataweza, ntibashobora. Nilipofanywa deliverance hapa ni kwa igihe yagirirwa igihe yabahokewe hano, nikapakwa yale mafuta ya Elayo na profete, yasizwe amavuta ya Elayo n'umuhanuzi wacu. Mwumva imbaraga z'amavuta. Nilikuwa nikilala kwa chumba changu usiku, yahora aryama mu cyumba ciwe mu ijoro, nasikia usiku na wole upepo nakuja, vitu vinakuja vinaniponda. yumva umuyaga uje muri iryo joro, akabona ibintu biza bimugwanya, bimunigagura, bimumena hasi. Lakini tangu siku hiyo, ariko guhera ico gihe asizwe ayo mavuta, sijarudia kuvipa. Amen. Alafu huyu na yule na kuna mwingine anaitwa Prophet Ferdinand wa kule El Pandas. Nilipokuwa hivi nimeugua mwili mzima. Unaona? Hapa nimefungwa, Prophet najua hiyo. Yote nimefungwa mabande mwili mzima. Maana nilibizi ko yahiye umubiri wose araboshe bya bintu baboha. Ya mabande. Ibintu babohesha kwa muganga. Kwa hiyo alijua huyu nilimuonyesha. Lakini kabla huyu sikumweretse, ariko ataramumenya, nilikimbilia kule El Pandas kuijabu. Yirukiye kwijabu. Walinipatia kajiwe na noti ya 100, wakasema hapo haibuye n'ijana n'amaheri ijana. Wakati utakuwa usiku na raha, unapiga magoti unaomba. Amina. Ngo niyaba mwijoro, niyashika mwijoro ajyawe, ashira hasi ryabuye na ya mafaranga ijana, asenga Imana. Matatizo yote, kama ni kulipa nyumba, kama ni madeni, yote vitajibiwa kwa jina. Ibibazo byose bizorangira mu izina rya Yesu, ariko yasengeye ryabuye. Kwa hiyo profeti na yeye nikamletea hiyo dossier ya sokabu. Kuruko rero umuhanuzi wacu acamuzanira iyo dossier ya sokabu, na yeye aliombea, nawe yarayisenge. Kwa hiyo majibu yanaenda kupata. Amina. Rero inyishu zahabonekanye zile. Mungu awabariki. Amina. Na mwingine atafuatilia. Amen.